جاده و ترافیکێکە بارتەنگ و دڵئێش تانشتاوێژی گۆڕەپانێکە بەرفرە و بێسوود و کلبستون کری. گوهدار شوفێرێکی تەکسیەیە تەنێ 10 متران ماڵەوەی ji vê trafîkê dûr e. Lê ji ber neçêkirina vê cadeyê rojane pitir ji 10 kîlometran dibire ta digehe vê trafîk laytê. مالا من نزدیکی پانزخانه بی عمل بر بی پانزخانه راکن گوده جادت دیده چکرنه و یا هیلای نوسا کلین کل بستون رقم گله گادی بی اما چه فلکه دیورت کنه همتین تقریبا 4 کیلومتر چن ببینید که وگاوی پایزخانه بی اما تا اینجا پایزخانه را چون و زفرین نخواهش بی ازعاج مرور ازعاج آمد که روید که بوما وگاوی خوشتره هکی بکن دوره هکی خلاص باشه بس نظام تأخیر بی گلک. اف گوراپاناوالا پیشتر پانزخانک اهلی بو. حیجت و بهانه حکومت جی بو نچکنا وی جاده اف پانزخانه بو. پانزخانه سر داخوازا خودان پانزخانه هاتا را کرنه. لی نزیک 6 ماهانه و پشت را کرنا وی پانزخانه. جاده جی مای هلاویستی. ji ber bertengî û nerekhistina vê cadeyê çendîn caran rîdanên trafîkî û qerebalixeka zêde ser vê cadê diriz dibe û serperiştara îdara serbexweya Zaxo jî neçêkirina vê cadeyê bû egerên teknîkî û kirêza darayî vedigerîne. گیروکرین سرهندک بابت تکنیکی نه تصمیم داره چونکه اینجانن وضع حریم کردستان گشتی لای عبوری و آستک باش دانه بهنده که آیا ببیته دوره یا خود ببیته اندر پاس یعنی پروژه کار سرتی تکنیش لای اشاره آنیا زاخوه ان شاء الله قناغ 2 ماهی که دانه ام ده بر بنیاتی بوی پروژه داینه کو براستیج او ده کشک و ترافیکی باش به منطقه چهارسه پێشتر ev panzîxane bibû berbez bû neçêkirina vê cadeyê lê ev 6 mehe panzîxane hatiye rakirin û ev gûrapane jî maye helawîstî. Ehmed Saîd, Kurdsat News, Zaxo.